akari ku mutima gasesekara ku munwa. Niyo nshuti Yannick wamamaye muri sinema nyarwanda nka Kiramani. Ku itariki ya 2 Werurwe 2024 yasabye Anakwa Umuhoza Shemsa bamaze imyaka 8 babana. Bakaba barabyaranye abana 2 b'abahungu. Umuhango wo gusaba no gukwa wabereye muri Romantic Garden ku Gisozi mu karere ka Gasabo, ari naho hakiriwe abari batumiwe. Ni umuhango waranzwe n'ubwitabire ku bakinnyi ba sinema bashyigikiye Kiramani. Abamwambariye barimo Bamenya, Rocky Kimomo, Shafi Mitsutsu, Dr Nsabi, umunyamakuru Fuadi, Bahati Makacha n'abandi. Ku ruhande rw'abakobwa, Kiramani yambariwe n'abarimo Linda, Nyambo Jessica, Inkindi Aisha n'abandi bazwi muri sinema nyarwanda.